دنباش تماشاوان هجا ایریشن دولتا داگرکر آترک لسر تباهی کردستان دوام دکن باکور روجلات سوریه لباشور کردستان حمله قرکرنا سیاسی لباکور کردستان دوام دکه هری داویل شرناخه 14 جهان قدخه درکتنش چه بو هر وها ایریشن لشکری چه دبن آرمانجن دمکی دولتا ترک یا فاشیست جوی ایرشات چیه و آرمانجن وانا استراتژیک چنه اف ایریشن دولتا ترک بتانی خاپیک ناین نافدا هفکاریه که پر خورد و اکتیو یا پدکه هری داوی چند روز بره سروک وزیر دروا یا دولت فاشیست سردان رایدار عراقی جکر و سردان مالبت برزانی هولر مسرور برزانی را مسعود برزانی را و نیچروان برزانی را رونشتن لو بریاوی داخیانی پدکه هبو اندام کمیته ناوندی پدکه علی عونی دو دردا پر بشرم درد کود دولت ترک فاشیست داخواست دکه کوف پیشنگم پکه هدف بکره اف سیاستن پدکه لسر کردستان لسر ستاتویا کرده باشور کردستان ولسر ستاتویا عراق و یک پارابون عراق خطرین چواب خارد دینه لهمبر روشکی وها یک رزیا کردی و یک تیا کرده چقاس درد که پیش امی گشتی وی مجاره به حوالا خواهی روزنامه‌وان نالین دجله و بریا سکایپ دکتر کامیران پروری را نقاش بکن دست بکم خیرات نواد کن دکتر امجا ماده دست بکن آرمانجن دمکی دولت ترک جوی ایریشن سر باشور کردستان سر زاب آواشین متینا و سر باکور روجلات سوریه چنه گریدان وانا بسیاست دمکی مرحله ایوی دمی چنه بله سلاو ریز بو همو تماشاوانا سلاو بو هوالارنالی البته آرمانج دمکی ترکیا زورن اکشوان او فشار اخستن سر دولت عراقی جبو دولت عراق ببرانبر همو داخوازت ترکیا راضی ببید قایل ببید و بکاریتن داخوازت خال سر دولت عراق فرض بکرد دیسان جی وان دویتن بریکا وان کشتنا و تروره و ارهابه و وان گف و گرا حکومت باشور کردستان جی ناچار بکن هم البغدا هم جل کردستان هلوست خواه بگهورید برانبر ترکیه هلوسته که نرم نیشا بدد و دستنگروان دا کار بکن وید پیامه که بگین تا خلک باشور کردستان که ادشم آشتی و آرامی و رز او وضع هواش سیاسی آبوری اولکاری گشت و گزاری تک بدم دویتن بیشتر دولت جهانی اگر ام نبین و ترکیا نه هفکار بیت و هین تنازل و ترکیا نکن و داخواز ترکیا بجنینن امتکارین لسوریه بدین لشنگاره بدین لروشآوا بدین باشور بدین او ستاتوی توجه کردن روشآوای کردستان و شنگاره و باشور کردستان امکانی شنو ناو بین باکور کردستان ویتم بزاوا رزگاری خازا کردی لاواز بکتو و حول بدد خبات و تکوشینا کردا دی آستانگی بخدت پیشیا واندا بگشتی ترکیا امزانین پنگاوا استراتژی تابت و پنگاوا تکتیکی تابت نهایت تابت پنگاوا تکتیکی نه با استراتژی کا درش خواهند. بله. حالا نم هم پرسش وجه بکن تایبت بو باکور روجلات سوریه دوی دمی دا تایبت دکارن گریدانه کوساب چه بکن اف تفلهویا داویل در زور درکتی یعنی وانا گورنرنا و تصادفی لی هنگی کوردینالی اف ایرش بکته يعني بنرنامن نها نر إيرشين لسر باكروشات السوري نجي إيرشين لهرمين بارستان ميديا لباشور كردستان تيمشاندن وانا ام نكرن وانا جهف قط بگرندس جبر أرمانج ده أساس ده اگر هدف نهایی یا دولت ترکیه یا داگرکر أرمانج وی نهایی هدف گرتنا نرخين کردان به yani Armanca ve ama her parçaya ki birebazı juda erişkari peş dikeve. Mamsta kameranji bahse başvuru kursane hedefin demki u demdireş. Hedefin demkiji hizmeta hedefin demdireş dikin. Jiberi eğer em başvuru kursane dest verirken guman nine ku jibu başvuru kursane hedefin demdireş dagirkirin u hatta hedefin esas statüye başvuru kursane
هدف كرن و جهول را كرن يعني ابيا وك هدف النهائي انسان دكاره بيجه اما هدف دمجنا جو بي اساس كيج خوره اصلا دبينه جو بي ان نوان هدف وخيالان پر اشکره کنها که هدف بکه ویش بخو آستانگ دبینه عجبا ها لهرم باشور کورسانه کی جان تفگر به هر آوای دبن ایرشکاری کی مزنده بگمان تفگر آزادی کرد پگه کی دبن ایرشکاری کی مزنده اویا وکی هدف وکی دمکنی جبوی خیالم خپک بینه پگه کیش خوره وک آستانگ دبینه جبر راستی که بیوی رنگی هست یعنی جبوی باشور کورسانه نهای برابانی دیگه جبوی باشور کورسانه کیه لسر به خاکی کو شهر دکه هر روز شهید ده تفگر آزادی کرده یکو دیسا جبو هبونا کرد جبو ناستامه کرد لبا کوره کردستانه وره پاراستن تکوشینه که 5 سالان یکو دمشینه بین آور دیسا تفگر آزادیه دیسا به بانداره به فکری ده پرچیدنی کورسانه جی برخدانیه که جبر به ده اساس ده هدف دمکین ینکو هنجی خدمتا چه خدمتا هدف نهایی یعنی استراتژیک دیگه مرو لازمه گریدان آویا به هفرجی باش بنرخینه جبونه مامساج بحث کر نهال باشوری کورستان تایبتی اگر ام و ترافیک دیپلماسی یا هری داوی یا کان فیدان برای دارین عراق ره برای پارتین باشوری کورستان را بنرخینه لازمه گریدان آوی یا هدف دمدریجی ام بکاربن باش بنرخین راستی نها اره لملكي بارتين كرد رايدار ما هفتن هاتن كرن لملدين رايدارين عراق هفتن هاتن كرن اف بريش كره راستي دولة تركيا بجلكي شانتاجان نتني بارتين باشوري كردستان شانتاجن ابوري حتى بالا باجي كشان دبه بيواجو اريش الانسان مخموره ده رايدارين حكومه العراق اشكالي قلتن ما باوي يعني بتي كرني حكومه العراق تخازن يعني بوي شانتاج دكين حكومة العراق بكي بكي تروریست راجهنا وزختل سر مخمور الشان قال بكي ريج بوي يعني هم شخوار نهاية هواي يعني جبوي إيرشكارين هواي تشيبه رهاتية فكرن دخوازه لهمبري بان كرياران بيدنجي بهلا بفكرن دوان روجانا كومكوجي ما نبلاتين عراق يعني اگر امي باكي حكومة فدرال اجشتي بفكرن همالاتي كو جيانا خوش دستن دهمان دمد همالاتي عراق نجي اگر مسؤوليت واجب بروا انسان ده هي الي كلاكاوي اگر امي كرد بحسبينن بان همو بارتو حزبين كرد اگر دبجن ام بناوي كردياتي تكوشينك دمشينن اوجي كردن يكو تينا قتل كرن بجبو هر يك جوانا هر پارتیه که برای باز جدا دولت ترکیه سروان شانتاج دکه دخوازه وان تسلیم گرتنه که چی بکه ام اگر ببیجن به تمامی حکومت عراقی لگل وان هم فکره ولا پویتقای های شانتاج دخوازن به طایبتی پگه که بخن لیسا تروری و بویرنگی لهمبری کریارن لسر باشوری کردستان لسر داگر کردن باشوری کردستان دخوازن بویرنگی رواب کن دخوازن حکومت عراقی لهمبری بدنگ بهلن شخو براستی جه غمگینی جی دیمانی کو درد کردن یه پیشوازی کردن هف به کیف خوشی کو نوکی کو قاتلی که گلی کرد به پیشوازی کردن روزانه لباشوری کردستان جوانین کرد نه قتل کردن پیشنگی کرد نه هدف کردن دی سال روزاوی کردستان جن دبن هدفا سویقاستن دولت ترکیه یعنی خواستم ببینم که انجام قایشو پارتی که کو خب بناوی کردیاتی به جز تکوشین دمشینه اما پیشوازی کردن آج بو حکام فیدان گوه کی قاتل گلی کرده و سویقاستن کتن مشاندن همو دست پلی کمی درجه کمی ده او بر بسیاره بیرنگی پیشوازی کردن yani bu vaki her kurdaki rasti cihe yani ne tane gamginiye müruf pe eşeki mezin jiyandaki jibel ve hedef envani sereke esas em gerek bu habe bifkirin rasti hedefa yekemin jiviya dagirna başuri kursane o hedefa jvehin mesterji musul kerku ki em gerek ve pır baş bizanım o gelleki caran da hedef envani sereke eko vana nave şerinji de esas bitaybeti pişti bahara gelan bahara araban ev heviyen Türka ev درشلاتان ناوین ده اف نها روشا شریا کوه دخوازن جوی سود ور بگیرن جوی تبلیغ به شرک کو نها روشلاتان ناوین ده سود ور بگیرن دوی خاطر ده بتایبتی جموس الکرک بگیره حتی خبر ده روجاوی کورسانه و دوی خاطر حتی بحر سپی دخوازن داگرکریه که ترکا یه نهایی جی آوا بکن یعنی جبر به امو هدس بگیرن یعنی وقت اف
هبونا ترکیه نتنی لسر یعنی لسر کردان سر هبونا کردان خاطر یک مزنه اما لسر پرچبونا عراقی جی ما موسى كركوك اگر بكابن دا كريا دولة تركيا ده پرچکن عراقی جی نه هدف نهایی جبر به از بیشتر مقای هر کیم اموسا هیوی دکین کو دولت عراقی هر کیم وان پلان دولت ترکیه لسر عراقی گشتی و هزین کردی جی وان پلان هدف دمکن و دندرش هدف نهایی لسر کردستان داگر کردن کردستانی دفر قویه دبن دفر قوی خطریه دبن تنه مثلا نشاره پککی و دولت ترکیه دخوازن وهانی شام بدن ده اساس ده هدف النهایی استاتویا باشوری کردستانش امو ساجی دست بگیرن گرینگه دكتور كامران يعني وجه شوباند هاكان فيدان رسميش دولة العراق ويا داخل كر كوباكال تخنا لسه تروري اساس خاص العراق الجلخا لهمبر تفجر ازادي بدن شاركرن قالك شانتاج سر العراق تكرن قور وبا هلوس الراسي عراقي جركة شبه واجر عراق بالسياسة دولة ترك وشرط دولة ترك ببهجرنا او خطرين شاول سر عراقي بينا هلبت دخازه ترکیه او دیو بن سر عراق ماده چه بن عراق بید بزاور رزگاری خازه کردی یا کردستان امازم به تمامیش ناب بد و اگر بزاور رزگاری خازه کردی و شرعی چکداریش ناب به گمان داگیر کردن عراق گلک افسانهی بید بو دولت ترکیه و ترکیه دولت عراق و سوریه و شامه باکور افریقیا داگیر کردن چونکو د پلانا ترکیه دایه باکور افریقیا گل ولات الشام گل عراقی گل بشرش دولت بلقان حتی نزدیکی وینا پایتخت نمسا جارکادی داگیر بکتابه و سیاست خود به هرمیدا در رشته به اول راسته که و ترکیه بو و آلمانجی کار دکرد دولت عراق تخواستنی اگر عراق وید سروریا خواب پارزی تو دولت که خودان سیاده بید پیوسته عراق راشکاوانه هاتنا اردوغان و هر شاندکوان قدغه بکرد با عراقی و عراق پیوسته دریه پیشابیری و دریه زاق و بجم ابراهیم خلیل براستی بگیرید به تمامی حتی عراق دریه ابراهیم خلیل نگیرید سر ترکیه و گازخوش ترکیه قطعا نکرد عراق نکارید ببیت دولت که سر بخو اما چندین سال عراق دولت که خودان سیاده کاملینش بر چون بوریا نفته جهان همی گواد تنازله بود ترکیه دکرد دیسان ابروکه جی فشار آبه هاتی سر عراقی و حول دادن پریکا آبه عراقی فاتصینین و عراقی نچار بکن ام باش دزانین جی او آواج ترکیه تیتا سوریه و تیتا عراقی که آف هم سوریه هم العراقی هم جی الباکور کردستانی آوا کردستانیه جا اگر عراقی که سر بخو بید پیوسته دعم و هاریکاریا ملت کرد بکرد کردستان که آزاد و رزگار و سربخو درست ببید حتی که کردستان که رزگار و سربخو درست نبید عراق که رزگار و سربخو جی درست نبید عراق تخواستنه هلوست برانبر وان هرش داگیرکاری ترکیه ورگرید هلوست برانبر وان ویچتا گریا حکام فیدان ورگرید هلوست برانبر هرشت حکام فیدان هاتنا خدا و بری هاتنا خدا و پشتی هاتنا خدا دولت ترکیه بردوام لسر کشتنا حوالاتیت بگنه عراق و باشور کردستان بگمان او شرم و عار و فهتیه که گلک آمازنه بو همه قیادت عراقی و همه قیادت باشور کردستان معناوی بدنگیا سازی و دامودزگیت عراقی و باشور کردستان اریکرنا قتل و عام و کشتنا ترکیه یا سر خلق عراقی و اریکرنا داگیرکرنا باشور کردستان و عراقی دكتور ازي باي بپرسم ياگو دستي عراقي لواز كان همبر تركيا باشور كردستان دا كيا يعني رول پدك جي پدك دفدر دل چيه بداخوان يعني افيزت كردي ابوان 6 سال چوي دا هند خدمتا ملت خانه كريا هندي خدمتا دجمنو داگير كرد كردستان كري سوريا تركيا العراق ايران برانيا هيزت كردي كتنت خدمتا وان 3-4 دولتان دا ديستان جناف خوجي دا ابا 6 سال شريف حكوجي وشريف براكوجي نظام بارتي سياسي دا بدماينات يا ابروكاجي او ناکوکی و شرط نافخویی او ناکوکی سیاسی و لشکری و آبوری و اولکاری و برجواندیتوانا گهش نعاسته که هری جور اف کاریا و اینانا لشکری ترکا و هبونا 145 بارگاه ترکیه الباشور کردستان و سر آخاک باشور کردستان و اف کاریه و ریخوش کرنه و چکرنا ریا و چکرنا او و برکی و شکفتک و بمبرک و سریچه که نمریه
کاریا ترکیه نهاتی کرنه ری بو خوش نکری یعنی ری خوش کردن بو ترکیهش بو داگیرنا کردستان حتی بشکیش باشور کردستان جی بیتن بگومان اوه پاپ و سیاست کا خکشتنه سیاست کا انتحاریه سیاست کا شاشه جی امریکا حتی اوروپا حتی روسیا حتی چین همو ولایت عربا و کرد جی بگشتی دجی به سیاستنا و کاربدانت ملت کرجی هنه و روزانه هم بینیم زارهاتش در کبن که دجی به سیاستا شیاش تشتیه دیات تخواستن اوه ام هول بدین یعنی پارتی دموکراتی کردستان و PKK و یکیتی و وان حزبت سرکی پیادم هدف پجاک و حزبیدی هم به هول بدین وانال سرمیزه که کم بکین و سیاست و استراتیجیت کان نتوایی اجتماعی دارجن هول بدن لجهند خدمات دشمنو داگیرکر بکن خدمات خو ملت خو ولات خو بکن پیوسته ابروکت نوابان حزبات هبن باشور ده هبن دخواست آزادی و جلان بکن دخواست بکن PKKش لیست ترور درکبی دخواست بکن دولت ترکیه خوش بره بکشی دخواست بکن سنورت کردستان باشور کردستان درست بکن دستور کی بو باشور کردستان داون حوال بدن لشکره که اگرتی چکن سیاست کا اگرتی آبوره کا اگرتی پرورده کا اگرتی سیاست کا نتوی اگرتی حوال بدن کمپا مخمور بپارزن حوال بدن شنگار بپارزن حوال بدن سنور گروش آبای کردستان بکن حوال بدن دشمنش عفرین و گرسپی و سرکانی در کبید اگر پنگا بنهافین پنگا بدی همی دجی برجوان یا گلو ولات و ملت و خدمتا داگیرات کنو چه خدمتا کرد و کردستان نکنو گل کرجی به راستی گل باش دبینی تو دزانی. بله. هفلو نالين شخا دكتور جي بحث كر بدها براجه الدولة الترك هريم بن سروري بدك الباشور كردستان وقالك ميناك ندجي بحث كر يعني سياسة بدك هم سر ستاتويا باشور هم سر ستاتويا عراق خطرين شاو بخارتينا من قبل نجي بحث كر ما مساجي باركشان سر نها ام بويتقين حزبك كو البرشيك كردستاني باندورا ويتشيه يعني مخابن ارني ونيني يعني ارني جهد الخوشيه كو باندورك باش دكه بس نيني جكو مرو بنرخينه باندورك بر نيني دكه طيبتي بيواجوك وها حساس ده نه هذا مام دبيجن ام برجاره بي غوتني بكارتينن بس ام دبيجن بيواجوين كو جبوي ملتان بيواجوين قدرنا بيواجوين كو هبونا ملتان دكه يعني دبكو 100 سالان مرو وهندا بك يعني براستيج بيواجهان ها تيجيان كده وجهك فرينجيج بروي نا دجبرين كردستان داگر كلين كردستان جوجبو خدي بيواجه وهذا نرخينا جبروي سكنو هلوستن هيزو بارتيان باندور دكه باندور لسر قدر ملت دكه باندور لسر قدر ولات دكه حتى باندور لسر قدر ولات جيران دكه جبونا ويا ان ويا تاني وكه هلوست و نزیکاتین مالباتی تاک کسی یعنی جی حزبیتی و عشیری نکارن بنرخینن جبر سکنین هفکار کو جبوی ونداکرنا ملت دوزا کرد دوزا نتوی کو ببسته ویا و دمی انسان تنی يعني بناسية هفكارية بناسية كي هناك محسومات منها سيفيكت منها جبر نا أفيا تاني وكي قوتن نابجن راستي نا سكنا كو هي جبوي جالي كرد جبوي تكوشينا آزادية جالي كرد براستي لواز ببا دستوي ضعيف ببا حتى الكردستاني چون بشتكيريا دولة تركيا كيرنكو راست او نه شرطیجی جبوی لهمبری گرلین آزادی ارشکاری پیش بکوه لور دبرین شر دبنده کرن چه اد اصلا نام نتوی دجی جبوی و ارشکاری دولت ترک روان نشان بدن جبوی نشان بدن که دولت ترکی نل دجی کردایه تنل دجی PKK جی رخصنه کی بگوتنا وقاش و تروریست جبر و ترکیه وهادی که به هر اوقاس فطرات هفبش داین بخواجه جبور رای گشتیان نام نتویجی روا کرنا و داگر کریه ادیسا نهم البته هلوستا پدکی جبوی گشتی کتیا عراق جی خاطرکی مزن هی مامساج بحث کر انها لسر وقتی جغرافیان جی دولت ترکیه بوان ایریشن داوی جی گل لکی هرمین کردستان بکیلومتر داگر کرد نه بارگی خال بادر آوا کرد نه تنلی چیان لباجر دجی تمنی نخوای استخباراتی دیسات عالیه آبوری ده شخوای اخسیر گرتنه که پر مزن چویه بحث صدر شرکت دکن بله یعنی نهاش خو حتی همو خوراکن جواک دخواج عالیه تجاری ده ترکیه تینن یعنی جبروی دولت ترکیه ده بجه
اس مستغي اس حنفي قباتكم بيجبر تشابمرن يعني تخازن بياليجي خاطرك مازن تخازن من تشكرن يعني جريدانا كي بير جبوي رادسكرتنا جواكي جبو رادسكرتنا بارتين سياسي الباشوری کردستان دیگه لک آلیان داگر کری یعنی پر آلی است خواهم میبینیم نه تنها د آلی برای شهر ده لسر سینور وقتی که دبیجن خدای سینور نه وهای ده هندور دژی استخباراتی که پر لباجرین کوام دبیجن دبن اولهیا با پارتین سیاسی ده جن تنها قتل کردن نوصل يعني لورتا باجر سليماني انسان هذا قتل كرن لهولير كردن ولد باريس يكوش باكوري كرساني هاتنا الور هاتن قتل كرن يعني ديسا بس صدام باراجي دولة تركيا هنا ديسا لا باشي كان ها لازم مسؤول ور باراجي هنا دولة تركيا هنا جبو خيالي مسؤول كركوك بيبينا ديسا برايا تركمان تبري خستن كرن شخو هاري داوي نا داخوياني ارشد صالحي بله داخوياني سروكي انيا تركمان هبو كو كركوك وكي پرچکش ترکیه و یا ترکان نشاده ده یعنی اوانا همو نشانه چی دیگه داگرکاری ترکیه ایشکاری ترکیه تنه وکی کو لسر مدیای تگوتن تنه جبوی تبگر آزادی جنینه دندرش جبو همو کردان جبو ستاتیا باشوری کردستان جی خطر یک پرمزنه و جبو یک پاریا خاق عراقی جی خطر یک مزنه حتی جبو سوریه یعنی نه اگر ام بساجی بلکه یعنی نه لسر سوریه ایشکاری کو هنه جبوي ولاتن جيران حموجي بويتقين تركيا كهنا جبولات جيران حموجي خاطر كي مازن افادك فياجي بلكي بحساسيتكو سر كرد جوان فان دوله رد بيجا كرد جمنيتنا نجي جبني من نجي خازل السر فيكره يعني باكي كي جبوتاجي خاطر اما ده اساس ده ارمانجي وي سركه نتني تبغير ازاديه راستي جبوي خاک عراقی جبوی یک پرابون خاک عراقی جی بان کریارن دولت ترکیه دندرجی جبوی طیبتی برای خستن کردن انیا ترکمن العراق جبوی بسبروجا عراقی یک پرابون خاک عراقی جی خاطره کی مزنه و دفرسن دکی هری بچوک تجی هیچ چیزی که امشاش نامینن کو بدسته وانا ایلشکاری کی پیش بکوه و حتی لسر موسل وكركو كيجي جوي خالد تركا بيك بينن افتشتكي قدام فرصه ويتشي بيان جو كونجكتور جنجاو ببا فيا بيك بينن تشتكي كو مروف شاش بينن نجبر نهائي هدف استراتيجيك ده اساس شرط ومرجع وشرط نابين ايكو زمين ايكو افتهليا بيها كو هي تخازن خيال خويا كل سر عراقي جي ايكو هنا شخواكي مساقي بجنيا دبيجا لغوري هشمندي اوان او قواكي ميراث خورين عثماني دبينن دبيجن افدر اخامه وكي دروني جي وسخوات حسبين بيجن ام خوديه بيا خينا افدر اخامه بويرنجي جبو عراقي جو سميزتك يعني حتى هريم باشوري كردستان وكي ولايتك خود بينن جبنا بيا يعني هم وكي حكومه عراق هم وكي كرد بارتي كساتن سربخوا روشنبير يعني باشوري كردستان وقشتيجي لفرق وان لیستکان ده لفرق وان استراتژی دولت ترکیه یا تکبرنا جارک دی وسردم میجد خازم به کردان بدن تکبرن دو خازم وسردم جبو خیال خپک بینن باش بنرخینن ام وسا بنرخینن از بجم هین راست حقینه يعني بله دکتر حوالا نالیج بحثی کرد که پدک تفگر پارتی کو سر نتنش بو تفگر آزادیش پکه که خطره اف وایتینه بیرامه سبا سیویکی تباغه نودو ششاد سیویکی تباغه ده پدک ارتشا صدام حسین یعنی ارتشا بحث درباسی هولی رکر لدجی یعنی که دا شهر کرن 3000 لشکر صدام 150 تانک ایریش کرن پشتی مهکی ذاتن وکشیان ایروجی پدک دولت ترکل گل خادگره اگر نود ششاد ایران گل خاگر صدام گل خاگر ایروجی دولت ترکل گل خادگره سیاست کی وسا يعني بپدکه چه دا قزنج کردن یا بکردات چه داواندا کردن هلبت أبا بيرهاتنك قالك يا غمبارة يا إيش أمر ملات كرد شينيت ولاتك آزاد ورزقار وبريارك نافنا توي هاتيا فلسطين وقدغية دولة هرشار دولة سوريا تركيا العراق إيران هيج بكنا سر وتبخوا بتشي دست لشكري صدامي بيجي سر باي تحت خو باي تحت خو سروری کرامت یاوی بمبه بکی و تسلیمی عراق بکی فرصتك قالك
gelek amazın bu mehemiye hawl dida berî ev karasata cihbet hawl bideyn nabeyna yekêtî û partî xweş bikin ez xwe ji ek hesabon çend cara çûne Hewlêrê û Silêmaniyê û hatî nûçûn nivîskar û rewşenbîr û siyasetmedar û akademî û kesayetiyê neteweyî hatin û çûn hawl dida evê pirsgirêkê çareser bike negihîte gerêkeka westa an jî astekê westa êdî bi zava şinavbirina êkûdê bidin. Rastî jî mixabin yanî 64 were heta nûke van du Hêzên Kurdistanê hewl daye neku minafisa siyasî an ya aboriyê an ya siyasetê û demokrasiyetê proje û bername û ilgelê bike belku hewl daye minafisa şinavbirina êkûdê bikin taybetî jî perêka Iraqê û Sûriye û Tirkiye û Îranê perêka van her çar dewleta û ev jî ji destpêkê heta nûke siyaseteka şaş bû şa Rojhilatê Kurdistanê ew siyaseteka şaş bû dijî Rojhilat çahatekirinê wextekê azad û rizgar teslîmî Xweynî kir heman siyaset ava jî hatekirinê çend bajêrê Kurda teslîmî Tirkiye kirin niha jî divêtin çend bajêr Başûrê Kurdistanê evêt azadî û serbexweya xwe wergirtî carekadî teslîmî Iraqê û Tirkiye bikin ev şilayê hiç Kurdekî ve nahête qebûlkirin ji ber vê çendê berçavrat derbasgirina vê siyasetê ewa xizmeta Kurd û Kurdistanê neket geleka giring û tiştekî stratejîk e ji xala lêktênegeheştinê navbeyna Hêzên Kurdistanî evê ser dewletê herêmî ve ew Hêzên Kurdistaniyê yê azad û serbexwe difikirin ev noqteye hindek Hêzên Kurdistanî hewl didin bi zava rizgarî xaza Kurdistana mezin ki awa PKK û KCK tevgera rizgarî xaza Kurdistana mezin ser kêşevê diket wesat wekû terorîst û wekû dijmin û wekû dagîrker û wekû hokarê van hemû karasatan nîşa bidin weş aliyê dî jî ve teban siyaseta wan xwe jî diyar e siyaseta wan xizmeta Kurd û Kurdistanê naket ji hewl dan ji bo lêknêzîkirina van hêza Bakur û Başûr tiştekî gelekî girin bes ev eqeliyet û zihniyeta li Başûrê Kurdistanê ev siyaseta nûke hey van 33 sala da em gihandîne noqteyekê ew noqta bi dawî hatina hikûmet û desthelata Başûrê Kurdistanê ye eger ev siyaseta ya berdewam bîtin bêguman ev hizbê siyasî ev rûkê hikmin medken ew xwe dê bine qurbanê êkeyê vê siyasetê û ew para û maliyeta wan jî îstifadê wan nade gelek ji ew dibêjin eger ev diretek biçîtin û me tiştek nîne em dikarîn 500 sala serbanê heyvê jî biqetînîn me hend para û maliyet heye bes mesele hemî para û maliyet nîne Doktor tevgerên siyasî Başûr derveyî PDK çi qas ferqê vî xeteriye dane eger ku ferqê dane tevgerê wana tedbîrê wana li berenberî siyasetekî wisa aqas xeteriya ser satiya Başûr ser satiya Kurdatîne wî demê tevgera li hember PDK û li hember siyasetê PDK yani hûn têrker dibinin tevgera hêzên siyasî Başûrê Kurdistanê نخيل أبد تيراناكت أو حديثات بجد انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالك درسته أم خو سياسة من خوش نطيك ورا قالك واضحة هر كسك الكردستاني باشير كت از دست خوشيلت ام هر كسك خلاتي خرابين كت براستي ام رخناوي دكينو ام سياستاوي عقلية وزنيتاوي برچافلا درباز که ام حاول ددین دنگ و رنگ ما بگیت اوی سیاستی بگهر او سیاست امریکا باشور تیتا پیراو کردن خرابه دوید کادرت پارتی دموکراتی کردستان خواه پیشمرگیتوان دوستیتوان لایینگیریتوان مالبات شهید همی خواه بین سرخط دوید پیشمرگی و شهیدت یکیتی و سوشالیستی و پاسوکی و شعیا و پارتیگل به نصر خد دوید که سیاتی نتوایی نشتیمانی شورشگر و تکوشر بده بی ملت ملت همی بخواه رابط یعنی چوال تونسی و جزایری و لیبیا ملت رابو و سیستم سیاسی و گهوری دوید باشوری کردستان ملت خواه بریاردر بید ملت خواه حاکم بید ملت خواه حکم بید پیوستم ملت جاره نویس خواهش دست ما پارتی سیاسی بین تداری چونکو اف پارتی سیاسی نماینه ابروکه برجواندی گل و ولات و ملت و دستهلات باشور کل حکمت بپارزن بلکو ملت و ولات و هر تشتکی بو برجواندی کرسی خواه دپارزن و بوی برجواندی جی بکارت اینن جبر هنده جی بوشاتی فراغ که گلک آمازن نابینا دستهلات باشور نابینا ملتی دا چه بویه تدیت الدنیای ملت کی ایک بهت مطارتوی جيب بسطينيت بركا جيب بسطينيت باروي جيب بسطينيت نفتاوي راستينيت بس كيفاوي ملتي بيت بيوشتا دا صلاة باشور كردستان سر بين نقطه راوستيت كابوچي اف ملت
او عود بین آشتی و آزادی و دموکراسی و مافی مروف چوا اف ملت بوچی شوی آزادی ربید بوچی وقت صدامی حکم اعدام سر مهمیا بو امنیت ربید تجی زندان بو وان حیل تنازل ندکن بوچی ورکه دیش عود بین آزادی ربید معناوی خلل و کی ماسیکا گلک آمازن هیا برپرسید باشور کردستان افرو که برپرسن لهمبر خوده لهمبر دیروکی لهمبر مروفایتی اگر دست کفتی نتوی نشتیمان نیت کردال هر پارچه که کردستانش دست کرده بچن اف دستکا برپرس باشور کردستان لهمبروی برپرسن چون که ملت کرد یه دست نشان کردی باشور کردستان برپرس برانبریوان همون ریدان و بویرت نکت نکرنه چون که او گهنادن رایا گشتی رایا ملتی گهنادن کساتیا گهنادن اکادیمیا گهنادن سیاست مدار گهنادن مروف دلسوزت في ولاتی بله اولا نالی يعني دمك درجه يعني تاكشنك مزج بو يك ريزيه كردا چه تاكشنك پر مزن هاته داي يعني دمك بر 100 سال لوزاني بوجي اما كتنا 100 سال يكمين پشتي 100 سال يعني يقول بيشيا رولا پدك اساس وايد خازم برسم پدك ويا كتي چاوا استانگ دكه و به پدك اويا كتي نممكنه نها جبوية كتيا جالي كورت أزجي دوي قناعتي دمكو جواكا كورت جالي كورت بتحيبتي تسر دمكي وهاكو إدي دويكو قدر أخوة تسليمي ولا في كيد باب لا باب كيجان بارتي دبا كيجان كسايات دبا تاني مادام أم دبيجن دروجا ما إيرو دا جبوي چرنوسا جالي كورت يكيتي پر گرينگه یک ریزیا کردان پر گرینگه و دم کیجان عالی کیجان حزب کیجان کسایت جویره خدمت نکه پر اشکره کو خدمت دا هزین کو ونا خازن دکه یعنی اویا belki Türk rast nekar min via yani dest berdana ki وها بکن اما به دستین وان پارتین کو قشو بناوی کردیاتی خو بناو دکن بریا وان به دست وان نهلين كو يكيتا جالي كرتشي جيبونا وي بارتيان ان سياسي جي بنيرنا من مادام ام برب اشكاري فيا دبيجن يكيتا جالي كرت جيبو چارنوسا جالي كرت دوي سردم دا پر گرينگه ودمي هيزك كل بيشيا و استانگ به لملكي او تنگاف كرن جيبو ورا يكيتا بشوازن جدا او انينا سر خطا يكيتا گرينگه اما كو اف چينه به بيبي يعني قدرة جواكا خوا قدرة جالي خوا مروف نكاره بك قربانيا بوليتيكين كو هزكي بارتيكي مالباتكي كو في صابوتها دكي يعني في خرا دكي جبونا بيا اس بخوات في قناة دم يعني اس بيجم همو بارتيين كرد دناوا يكيتيانا تويده هبن حتى هزي باراستني يهب باش ورا تشكرين جبو همو بارتيين كردستاني پر باش ببه گل لك جي بهز يعني جو باراستنا خاك كردستاني جو باراستنا ما في گل كرد هم د اصلا نتوي هم د اصلا ناف نتوي ده رولكي باش بليزه اما كونه به بارتين كو هنا دكارن بيكبون خو يعني في هزين هجي يعني وان هزين كنايم يجي ملكي وانا تنقافكن ادينا دجي دكارن بيواجي ننا چارن كو تاني بارتي كينه ويكتي خچينا كن ازوي بير بخ مولنا يعني كونغراي كول لوزانه چيبود 22 23 ترمه زيادتري 60 كاسات تبلب تنه پدك تبل نبو انا مر يعني دسكرت هاتن قال تنه پدك دربم يعني دمي همو تمثيلاتك پر گشتي يه بارتين جدا حزب جدا هاتبن يعني بارتين جدا كردستان هاتبن تاني بارتيك نبه دمي ام نكارن بيجين كو يكيتيا گلي كرد لوازا يعني تاني بارتيك بشتانا به اف يكيتين چنا به يعني انجام گيرنا به جبونوي همو بارتي هبن باشه يعني افيا و دست كردان هم دقادنتي هم جنانتي ده بحزبك از نابجم بارتي كيش در بمينه باشه بس بارتي كي حتى داوي لجال داگرکرین کردستانی به پولیتیکای خو خدمت آویا بکه جبو که اویا کیتی چنه به همو تشتی کوش دستی وان وره بکه اویا لهمبری یا خودی هلوستبونه گرینگه بری هر تشتی که مامستاجی پر بالکشان سرویا جواک لازمه سیاست حزباشی در باس بکن جبر مسئله تا نتوی مسئله تا ولات پارێزی
لسر پولیتیکای حزبان رجی بگیرک یعنی حزبی که ما اف حزب جبو چهات یا چیکرن نه یعنی پارتی که آرمانجا آبابونا پارتی که حزبی که چیه نجبو برجمندی و جواکی بپارزه نجبوی مافیا بجواکی بپارزه کو حزبك اگر يعني منفعات حزبياتي دجي بيه كيبه وكي جواكشي نتناز جبو بارتيات بيجن وكي جواكشي لهمبري في زينياتي بونا خادي هلبس برجرينجر جبونا بيا ناب كرياري كوتيكر امنتني وكي بوتن دبيجن براستي د عالي ابوري ده بگره د عالي سياسي ده بگره د قاده ناملتوي ده بگره بلكي مخابنه بس بدك براسي قاده ناملتوي ده جبويكو PKK وكي ناوي لسه ترور ده بمينه برهولدان كر ادي سال سر عرضي لباشوري كرساني روجاوي كرساني جبوي امنر تك بتشن قال لك بشتكري بواكي بشارتي واشكره جدك ودمي ما براستي تيجينا دجبناياتي يانجي تيجينا هفكاري يعني عجبا يعني مروف جبو فيا چه لازم دكه يعني چه ما يكون نكريكو حتى مروف بيش يعني لهمبري غزن جنگلي كرد لهمبري يكرزيا مالا كرد لهمبري نرخين نتوي هم لباشوري كردستاني هم لباكوري كردستاني ما مثلا او ميناكا ديروكيا نوتوش اشادا ولاش ديروكي حطانها جي قتل كرنا دكتور شباب مقرا حطانها بارتي كي كردنا ما يكو بدك بير الشر نكريه يعني بارتي كي نما يكو بير نكتيانا بشر ناش چي شر چكداري بگره چي شر سياسي بگره چي شر دبلوماسي بگره يعني ابنا نبهج بركي تنه دسلاتاريه او ذهنياتا كو تانجن صدام اني هولير ايرو تانجن تركات دينا سريچي كردستاني نها رواتيا داگركريا تركيا العفرين لسريكاني لجريسبي ويا رواني شادكه انا كسدك بريانا كسي فيادك بريا بلكي بنا في بدكي دكه بريانا كسي فيادك سازيا خير خازي برزاني جان عفرني يعني تخازم فيا بيجما كي انجام ذهنياتا كو اویا بویا که خطکی خیانتی که بوده می بصدام رکریه دم که ایران رکریه نهاجی بترکان را دکن صبح هزک دنی هبه و بیواره بکن یعنی وکی کرد وکی ملت وکی پارتیان دنی یکو جوی سیاست ناراضینه در اساس دل همبری بیمونه خودی هلوست کرینگه نخوا تنه برجواندین حزبیاتی برجواندین مالباتی براستی سردمه که وکی سردمه ایرو کم بیشتر تاریخیه و به همون کردم بدون داکن جبونا ویا از وصا وکی چت بیشن لهمبری و پویتقاین پدکی یکو ما محکومی کرد به هفر شر بکن کرد جبری هفن یکتیا کردا چه نبه لازم پارتین کرد جدی سیاست درباس بکن ریا اف ختماندن کد وی مجال ده بکار بن درباس بکن به پلتفرم جدا دکارن ویا بکن حتی به پدکی بنیرنامه دکارن کنگران توجیه چی بکن يعني أبيا حتى ببي كونغري دكارن بزختك الجواكي دكارن بهداكيجي بلكي بين سريا راسكو لهمبري بدا غيركاري جي لهمبر فان بويتقين خوينكو هفكاريا داغر كاران دكن هر كيم بطرف بكن يعني بويتقين خوين هبش دكارن فياجي بمشين يعني خونا تشاري بهداكي نكرين بيرغرينغ جبال ابنر ند نسردمكيكو ام براستي قدر ملاتي خو قدر جواكا خو قدر ولاتي خو ام بكن قربانية سياسة مالباتي شخصيا جي حتى از بخواك حزبك جي نابينم تاني سياسة مالباتك مروف جرك قدر جواك خير نهر انصافا مالباتك يعني بله دكتور وقلت يعني بيوسا قال باشور كردستان قشت تفاي قال كردستان تايبت باشور خشبن باندور سياسة برجواندين بارتيا درخه داكو اف بيك ورا جواك بيجا استك رخصبونه وسا وده من رول و مسیون تفگرین در وی پارتی سیاسی روشنبیرن اکادمیسیانن سازین جواکا سیویلن چه جوانا تخاصن یا پیوسته داکو گل لهمبر بنا اکتیو بسکنه چه تخاصن او دنگتا نیوا پرساتا دنگ نگهش اگر تو بشی دوباره که هندک باشه از دوباره کم وگوت گره یعنی گل باشور کردستان تکلیخا یا دا خشبن باندور برجواندین پارتین سیاسی لو داره درخه ما گوت داکو اف جواک بگیجا وی آسته وی زانبونه رولن کل لارکه روشنبیرا اکادمیسیانا جواک سیویل تفگرش در وی پارتی سیاسی تایبت پدکه داکو جواک بگیجا وی آسته چه جوانات خاص بله وقتی مروف دبینید پارتی سیاسی نینریا مروفی ناکن و با آرمانجا که نتوین اجتماعی کار ناکن
و پروژه و برنامه و سیاست و استراتیجیت هین حزب خدا اویج لسر ناچن وش هیلا گشتی یا نتوی نشتیمانی لادایا دجی برجواندی گلو ولات و ملت و دجی آزادی و رزگاری سرخبونا ملت و ولات خوا کار دکن و جهیلا خباتا نتوی نشتیمانی تکوشینه درکتنه پیوسته وگاوه ملت سنوره که بوان حزب سیاسی دانی همی ولاتا همی ملتا همی دنیای جی راست و روايه اگر پارتی سیاسی امیرک بن ریکک بن حکارک بن جبود دست و اینانا برجواندیت ملتکی ولاتکی پیوسته مروف نابا واندا کار بکت و پریدا ببتو وکو امیرکی وکو ریککی وکو وسیلکی بکار بینید بگهشنا آلمانجی بس گاوا مروفی دید او پارتی سیاسی بخواه بونا سرطان و بونا افیون و بونا جهر بوی ملتی و بوی ولاتی و بوی حرکتی پیوست ملت ویگا بیتا سرخط وان پارتی سیاسیش میدانش ریببریه لابدد و الباشور کردستان جی و الپارچیدیت کردستان جی پیوست ملت بخواه قدر اخواه دیار بکت و حول بدد ماهیت خواه دست خواه دیار و دست نشان بکت و قدر و چرنویس خواه پیویا کسی به نهیلی نه پیویا حزب کردستانی و نجی پیویا دولت نافخویی و نجی پیویا دولت جهانی و پیوسته ملت بکت بیتا جادا شر یلی شرشگیری بکت پارتیت خوی سیاسی حزب خوی سیاسی نچار بکت دسنگره که نتوی نشتیمانی دا کار بکن اگر جی کار نکر پیوسته وان لادن و بگورن یا پیوسته سیستم هلبجارتنا دا وان لادن و هندکه دی بینن دیسان جی جماوار کردستان جی بگشتی که ابروکه او کرده نهاتی اسمی لکنن پتری 7 میلیون انسان ایربان 4 دولتاش در بند پیوسته بی کردی همیه جی هستکان نتوی نشتیمانی مروف پروری هبید بزانیتن چرنویسوی و هبوناوی و مالباتاوی زاروکتوی حتی قیامت دمترسیه دایه پیوسته خدان آخا خود در کبید ملت خود در کبید ولات خود در کبید پارتی و سیاست و ریببریت خواهید ولات پارز در کبید خدان سلوکاتیت خواهید دلسوز در کبید و خدان فکر و فلسفه و دیتن و بیرو بچون خدر کیش بلکو دبرو که خوشحالی به ما فکرک فلسفه یک ایدئولوژی تا کردی کردستانی هیا امسر دچین دبرو که ما سیستمی که کنفدرالیسم دموکراسی هیا هر چهار پارچه کردستان هاتیا پژراندن امسر دچین به هر چهار پارچه کردستان ما پروژه سیاسی اداری هنه ما آشکارا کنه امسر دچین خاله هری لواز کردستان او خاله او کسو هزولان العفرین جهدی دجی کردا شر دکن و باشور کردستان جی اف هزید حتانو که نشان چرنویس خود دیار بکن و نشان سنگره خود دیار بکن که ملت ولات خود حتی بگابه ام دبینی زیادترش که خدمت ملت ولات خود کن خدمت دولت هریمی دکن اوید ولات وان ملت وان داگیر کری و اوید حوال دادن دستکفتیت و هم خوش ناب ببن اوه خالک ضعیفیه باشور کردستان پیوسته جماوره ما بگشتی حول بدد و خاله چاره سر بکد یا وان پارتیا مجبور بکد ناف رئیس اکتیا یک رئیسیا کردادا جه بگیرن و کنگره کنفرانس که کردستانی آمازن چه بیتو بریار بدن و سیاست و استراتیجیت که کردستانی دارشن هر چهار پارچه کردستانی گوری بره بچن یا انجی اوان پارتیاش ریکا و میدان خواه راکن و هندک پارتی و حزیدیت سیاسی بین میدان و ملت و ولات خواه دست خیلی نتوی تایبتی باشور کردستان بپارزن چونکو اف پارچه کردستان خیلی شهید آکرزگاه کرده اف شهید جیدوان پارتی همیانه و ام خدان در کبین خیلی شهید ارکی همیانه بله اولا نانی دقیقا من از پرساخای داوی بکم روجاوا پیک اینا یک کریزیا کردا دکاره رو لک چاو بلیزه نها روجاوا کردستان جی گلک پارتین جور به جور هنه یعنی اویا بلکی مروف هم روزانه سیاست روزانه ده هفتنی کتنه چکیرن حتی دیپلماسی کو هیا ده نرتیاب دکاره ببینه جبر به بلکی یکیتیا پارتین سیاسی اکو روزاوی کردستان هنه یکیتیا وانی اکو هیا هم وکی سکن جی دکارن ویا وکی مدل که بدن آوکرن همجی دعالی دپارستنا روجاوی کردستان ده نه تنها پارستنا روجاوی کردستان ده از وی قناعتی دم روجا ما ایرو گاوه کی ارنی لکیشان پرچه کردستان وره آویتن
هم چه دوار سیاسی ده دبه چه دوار لشکری ده دبه دما قزنجه که باندور خال سر گشتی جید که دمجاره یکیتیه ده جی ولی از به اشکری بجم روجاوی کورسان جی پارتیین کو خدمتا نتوی ناکن سیاست ترکیه ده مشینن هنه از بخواد تشتین yani usta Rojava Kursani ya başı dibinin gelleki partiyin siyasi Rojava Kursani de bu politikayın xoya hatta kirare ku çedibin lehemberi ya sekineki girinci he yani ne tane gelek dikkat bikin le dibin nave henek Sivana'da gelek partiyin Kürt edeceği xoda girin belki henek varan da de ali siyasi de hamu aynı jine fikrin digelek varan da juda fikrandım ama de mijare parasından netevi de dik yani yek helbeste ki bana heye em eğer ana kese o partiyin vak girdey pedaki biyaş navedar khinin ama le Rojava Kursani sekna ku hatta asteki de çerçeve yekitiyan netevi de helbesteki ku heye dikara lisar aste giştiji bandureki erini bike jibuna biya ama em çadı bijin le başuri Kursanê li hemerî politikayên pedekê tekuşînekî girin û hem wekî civak hem wekî partiyên ku hene helwestekî hîn radikal helwestekî hîn ku qedera miletê xwe teslim neke ji bo Rojavê Kursanê jî heman tişt derbastar e ji bo van partiyan bi Tirkiye re ew rûyê wan çi dibêjin ji xwe şerm bikin ku li Kurdistan nekarin behsa Kurdayetî bikin ama bikaribin wekî civak jî bînin wê hîzayê yan jî siyaneta wan bi rastî kiryarê wan teşkîl bikin û siyaneta wan nav Kurdan de nemîne em lazim ev bikin ji ber ev heta ku ev nebe van partiyan heta ku bandûrekî wan li ser ferdekî jî civakê hebe wê xayînê ji nav Kurdan kêm nebin ji bo neviya ji bo Rojavayê Kursanê jî em çawa ji bo başûr dibêjin ji bo Rojava jî ene kese bi taybetî ji bo herêmên ku hatine dagirkirin tifaqa xwe bi Tirkiye re ji bo meşrûkirina viya pir rêbazê cuda bikardînin yani ne tenê ji bo dagirkirinê birê istixbaratî jî gelekî kiryarê wan hene ji bo naviya sekna partiyên Rojavayê Kursanê li hemberî taybetî ene kesê û partiyê dibin xizmeta pedekê dikin sekna wan wê bandorê li ser giştî yekrêziya mala Kurdan û yekîtiya Kurda ji bike هەڤڵەمای ڕۆژنامەوان نالین دەژلام سپاسیوا دکن gelek spas سیاستمەدار دکتۆر کامران پەرواری سپاسیواژی دکن بەلێ تەماشەوان هێژا بە ڤیاویان گشتنە داویە بەرنامەیە خا شەڤ باش